Osjećate li se i vi hladno i izgubljeno u očaju? Jer znam da ja da. I utapam svoju tugu u alkoholu. Dobrodošli u život, djeco. Dame i gospodo, dobrodošli u Late Night Show. Ja sam vaš voditelj, Aleksi. Drago mi je što ste se ovako okupili u ovako velikom broju. Vidim, ima poznata lica, ima neka nova lica. Drago mi i srca vam želim zahvaliti što ste ovdje i što podupirate The Unboxerov Late Night Show. Koliko vas se smatra hardcore Late Night Show fanom? U redu. Razbijmo taj led sa malo komedije. Znate one kozojebne ISIS momke? Religija mira, jesam li u pravu? Možda će se vas vidjeti. Vidim da su nam se danas pridružili Jakša i Saucha. Baš mi je drago što vas vidim. Medo, nećeš me upropastiti ovu noć, a bome nećeš ni njima, jebem li ti mater. Okej. Dođe ciganka kod ginekologa i povede malog sa sobom. I kaže doktor malom, ajde mali ti ostani vani. I dođe ti ciganka, a ne, zna vam on sve o seksu, gospon doktor. Pa onda ajde neka uđe i on. Dobro, i krene doktor pregledavati ciganku, opipa njoj sise i pita malog, što ja sad radim? Kaže mali, pa pregledavate limfne žlijezde, doktor. Vrlo dobro. I tako on nastavi još 10 minuta, on nju pipa na sve dijelove tijela, pita malog, mali sve zna. Ok, sada dođe, doktor skine gače i kresne ciganku ravno tamo pred malim na stolu i pita malog, a što sam sad napravio? I mali kaže, dobio triper, zato smo i došli. Jakša, pa daj se smiri, ovo je pristojan lokal. Ajde, hvala Bogu. Evo jedna za prosječnu ženu u publici. Znate ono kada ste umorni, depresivni jutro, dođete u školu i onda vam dođe neki irelevantni štreber i pita vas, jesi li se naspavala? Mislim, onak kao cijelu noć sam konzumirala penise momcima sa nogometnog tima i ti me pitaš jesam li se naspavala, mislim ono. Ovo sam tako ja. Još par za vas prosječne žene u publici, znam da vas ima. Ali priznajem da ovo nisu moje šale, već od ženskog humora koji je sponzorirao ovaj event. Na izložu možete uzeti svoje poklon pakete sa ženski humor robom. A sada... Like ako jedva čekaš raspust. Ja ne znam kako ne mogu smršaviti. Tak drugaricu koja je uvijek uz tebe. Nemam što da obučem. Ok, ovo je staro, previše. Za staro vodite ga van. Da, može to isto. Zapravo ne, nemojte nju, ostavite nju. Žao mi je što ste ovo morali vidjeti. Ovo se, ubiravam vas, ne događa svaki put, ako je itko već bio prije. Vratit ćemo vam novac. U redu, imam jednu za sve momke sa erektilnom disfunkcijom u publici. Znate tko ste? Popije mujo dosta pive i tokom noći bude mu sila na WC. Ustane se on, otiđe do WC-a i gleda svoj penis i kaže mu, eto vidiš, kad ti mene trebaš ja se dignem. Ovo je baš tvoj penis, Harolde. Pustili sa mojim divnim pošalicama, mogu vam reći o The Unboxerovom trenutnom stanju. Naime, rak se pogoršava i vjerojatno neću živjeti duže od mjesec dana.
No, ima li netko iz publike neku šalu koju bi podijelio s nama? Ja imam nešto za reći. Dobar dan, kako se zovete? Dobar dan, ja sam Harold. Znate ono kada bebe i psi umiru jer su zaključani u autu predugo? Kladim se da bih mogao ostati 3 dana za redom u vrućem autu bez problema. Današnja djeca i psi su postali prefeminizirani. Sjeća li se netko onih dobrih vremena kada su muškarci bili muškarci, a žene ostale u kuhinji gdje im je i mjesto? To je sve. To nije bila šala, to je bila kritika modernog društva. Hvala vam na ovoj divnoj večeri. The Unboxer se zahvaljuje svima vama iako nije mogao biti prisutan. Zahvaljujem se svima koji su se molili za njega, no to sad više ne vrijedi jer je prešao na islam. I pri izlasku možete pokupiti svoje ženski humor poklon pakete. I nemojte ni slučajno gledati playliste na kanalu The Unboxer, zato jer tamo totalno nema easter eggova. I to bi bilo sve. I da, nemojte zaboraviti, ako želite izvršiti atentat na nekoga, možete, imamo 3 osobe, imamo Davora, imamo Makija i imamo Rastu. Jedini atentat koji će biti izvršen je na tebi, Lil Sreću. Baš svi na svijetu imaju isti revolver. Šutite. Ko te kupio? Rasta, jel da? Mogli smo tako dobro surađivati. Rasta mi može platiti 100 puta više nego što si ti ikada zaradio na YouTube-u. To buvkalno nije ni 1 cent. Šuti, kujo. Žao mi je što ti ovo moram napraviti. Moj Rasta, sad si najebo.